toi whatalofa atu nei vai ngol tai au sa mole atu no pele I lau mai mo whafonga foi ia I le tatou o nanga ma se foi leo tatou ia I le aso whareile ia o le aso foi ta ua iniso I lato le aso tupu a ea ia ngā aso kupu ia e maulunga lava le nganga nei tai au ia o le whaftai le tua ono le fua to muli mailo to soifua maso mato nei ola ia ilona alofa silsili ese fai fo iona e sila mai ma ua wawa iatu ia o loo maulunga pea le whaamalulunga le tua I loo to soifua ma se fo ia mo le atu le nganga whaftai tele ia I le pa ia malu sa mo lau tau tapu inga e se foi le fai wale ali George ole au kapua Nā le siri ka ilo kapua ia ameni e fa malo aftai atu foi lau tau tapua inga ma se foi o au na le tu o lo fa no nu ia waman wi o tama fa nau o so se kalesia tama fa nau ainga no malal fa ia wala to fai wal tala lei ia nei tai au le ua tapina ina masaunia foi le tua se avanoa ia o se lau le lei foi ia e fasoa foi male au na le tua por tamafo ia sios ia awase a falu manga mo tatou nei aso e se foi nei tai au o le ua vai atu le tutu lima le afi le sunga fa fenga inga fiu ia ma se foi o le tatou daily devotions I le sunga fa fenga inga ia rolani ia lava le tua le tai au ia le ua sosan mai le nganga le li ia e pe ona sila mai lunga tatou screen ia o loo fa autuina when God calls pe a VALAAU mai le tua ia le laua ma wai fo ni leo noa e sosanina fo ia le nganga le li ia e mate to lua atu ma le sunga toina le sunga ya sanga ia po le sunga fo ia sios ia wase fa so ia nela por kalame man nei fa so ia ese mai la inisio kako por kalame pe un kako masangi ai ia o se por kalame fa so ia wa fo ise se I mele leinga fai ele tua I le soifua ma le ola e masi foi o se fe so ani mo le fa fonga e masi la tu pulanga tala bo ai George e a ngā foi mo tatou uma lava ia ai lei amataina tatou po kalame ni tai au ia avis tatou whaafitai le li avis tatou vi inga I le tua ni tai au ia e sula I nailo na alofa malona ngal lei ia wal tatou au nanga fai pe ia te ia tama ai matou te lei o lo ni tai au e mo lava ona muli atu la matou whaafitai ati oi o le matou whaamalo o le matou anganga whaafitai le I ono leo mwhai ona e toi muli na mai le matou ola wan whaawawina o le matou au nanga sili le matou whaafitai le I ono le ngā luenga whai pea lo nganga pa ia e whaamatala loto I ata I matou ma fisosoni ina o matou tangata I lo matou valauina matou whaafitai fo I le I matou toi filoa I masio matou nuu o Samoa ia mai se le li ia o le tino ke wiso ma le ainga o le tua ia wale li le matou ngā luenga fola ia mai se le li o le matou ngā luenga le li nei lalangi pe ona e tuina I matou le tua ina i o matou fola le tala le lei na i o matou whaialo fina ngalo le li tamanga le mela o fiola mataino le nei por kalami se i o le unifai wina o ia te oile vi inga ono o Yesu amene 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 ia o le atu na atu le sunga I le toina ia mai fu ia kaskapis ia manga ia kaskapis fai fo yo e mai mo me ni tai au ia ai fa tasi tatou vi inga I le atua ia e ala le tatou taulanga le tai au o kako le he pa mo ku ke da I le malo le ku ia o le pese o se pese kaiki pese a foi e ngume la lima e ku pese kaiki va kaule I a Yesu e lo malo ko fo I le malo ku ma wo fa le pa ka de ke ka ku pa ke ni ko fiu mo
le fa mai le fio pa ele ia fio o mai lo malo ia fa ia no fingal le la o mai malo ia Yesu ile kufa le nga ka ia le dia do mali fao alo ko ia fio fa ia ni mai le esa la ngo fuku ile kuna ki go yesele le la ka mo no mal fide per bena ma era pese de causua le ali le o le fa bem fa to
tua ia tuna atu le sunga to ina wa fo ile e se le manga io ni pesea George ke pese ke ai foi ka kusina e pese ngai ko inga pese o la si la fiele le o la ngai ko inga ka ko ya sola ne kusir pese amen o le malo le fa ka hallelujah le anga pai kalo le io o mai lo malo le o mai maliu Yesu le la ka ko fa manga kuinga nge hallelujah ka o mai le ku fa le nganga hallelujah le o manga le ka a le ku fa le kingo ale fo mai Yesu o le malo amen ye sa nge go fo kupu Yesu le ma pa o ma le tiku ko sa va tupu a ka me aka to mai makako ia e nga ne ka ko si kia e ka ko mai na pa o fu ko sa va pupunga ka ko fo kupu ko sa ai fai mai bia o mai le mai upol pese o aku mo uma lo lang fa pe wai pon han va ima mau ko il me niuma o le fa ka usanga le o mai uma mo la lang le ka usanga mai rifo mango fo ma fai fe au Yesu Jerusalema le male poi bella essa le ma o dis o ka pia ka ya that's it's a blessed hope o ka ko fa mo hallelujah mo lo sikia ka ko me fa ka si le manga ya o fo ko pu Jerusalema ka usanga amen essa le manga yo ngi pese ku si ngai ko inga a mo pe e fa pe kanga pese hallelujah it's a prophetic song oh my uma atunu
Ilo matautia Oi le tua, o lo swaka e mau luma. O lo sua faie O mai, O ai sele Via o mai uma. E o Mai uma. Atulu Ei foi até hoje Aua Romano Fileu Uafa Atuina Manua Uafa Atuina Mai Oh, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Glory be to God. Thank you, Jesus. Worthy to be praised. Yes, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. Yep. Whamarea tu tātou ainga nei tai au. Hei la tau fo i olo o ilunga tātou por kalame. Ia, ma tātou o nganga. Ia, he lawa se meolo e mafuta mai nei tai au. Tono lo mota ma lo lawa. Tono lo falwhainga luenga. Tono fo o lauta a vale. He lawa se meolo e maua mai le tātou por kalame nei tai au. E le o whanau a le atua. O oio le ata lii ma le awhawhine o le atua. O whea lava le mea ki aloe ala ngālau vi inga. A e tostu. Amen. Peke alu i whakoanga, peke alu i le sami. O whea lava e awina i oe le atua. Ala ngālau vi inga i le li. I lau whaatai o lau tauranga. E tui nā atu i le atua. E wa i le fwua e se le au le leio ni tae au. O le se meo ke le reri. E le winga le whamakale le li o le omnipotent. Yeah. All powerful. Yeah. Omnipresent. E present me o ke me Yeah. kasi. Mm. O lai I o whakoanga. E le se me lilo le li. Amen. O ke apole le present everywhere at one time. Yeah. Yeah. A le li e present e mena ngai. Praise God. Amen. Oh, so Ia le tua. Ia ongo wa lilo atu alo suafa I lungo le tatou lisi le tae au. Ia ele o lilo o ili sila whanga le tua. Amen. Lewa e sila mai tatou screen. When God calls. Ia tatal no atu le sumatoina. I se awa noa fo I wa mai e le tua. Ia I se fuafuanga I le se po kalame ma ke o loa ko matoina I lungo le nei lau lau. Ia ono nisi fo I o totongia. Ia manisi fo I o fuafuanga fale ai. Ia lewa au mai e le tua le lau lau. Ia e whapena ona fisoso ni ina I tatou umalawa le upu o le tua. Nothing else can revive us. Nothing else will give us life, only the word of God. Ma o le upu o le atua tatou te mau e le ola. Ia wana o le upu o le atua ea. I whaau lola ina I tatou. E lau a mai e le atua le ita e au tatou pokalame. When God calls. Ia ngai laka ea. Ia ese fo le ma formatting ngai tai au. Le lau o maua le se ava noa. Se ia o interviewing ma il ko inga. Le angal ko inga. O ina whai koinga Ni o koinga, whasi koinga Koinga a koa Amen. Pe a wala au mai le atua. Ia fwoi wase sila me tatou tusi whai taunita. Ia I kele o scriptures o upu le atua. Ia le la kako pa e fwoi nita ea. Au nita ea, lau sunga a whamasanga. Tell us. Ele lei ale le moto le pa, au sila fia. Kau whenga ese context o ka pokalame, lei fwoi, wapia mea ngisi au sori.
I fofu e ai aku le sunga ia si osi le taia. Ia e leile e atu le noe lau sunga. Ia I se a little bit of your background, ia o lo swafa, ia matulanga umalau fa pena. Ia e kake le I fa nga solo ni taia. Ia, ma no pa kai la lau sunga mo le mangoa. Ia, o ka when God calls. It's a mangi ala makape me wai. Ila makanga mai lo langa o kile lo le God calls. Ile la so lo langa. O lo ia nga lo si e punga wo nga. Amen. O lo fu si o langa si ai nga I poka. O ka ko kila ma ko gospel. O a ula ka piko o nga ko. Okay. O a ula ka masangi ngo mu solo. O ke ani ka e ma ai si o. Ke mo le kiki a le ai ngo lo. Aso mo persa a wasa e o mo e si ai nga piko si ai mese ai nga lo ki ngala wa fa sa o mai fo ye o mo kwa lo ku o la nga lo o le mela ko ba ai I makanga isa hampo pikini amen e ka fa so ni me e fa le mo la ba ai o ko ke o le o nga ko o I se lai ki o le mela ia a makua nga ba ai mele le si desi Ngai kan uifu, umba fa penga ba ne ma fa ko inga ma te no mo ba mo ngi ko ke sukas. Amen. Ona no fa na le ko ma ye. Wa no lo la o. Pe ane solo I o le kalo la ngolo kama o le lo kuwa. Nya ma ko rio le o lo sio kama o ma ka. O lo kinga le pi. Yo le kama le tau le. Le la ba ngi me fa ka le ka ke o lo ku fa o ia. O lu wa le wa fu ma ka ya so ka ke wa le lu ka wa o se ka ngulu ai. O le mela ma ko kamortau. Usa maka o ngala I mani fa wai. Te le fa ya. Ai o mai aka mai ko sa voi. O mai poko a ka mai o ngol kere. O le pa mi mila sa ka le o la o le fo lo anga lo. Amen. Le kami ngali li wo there is something empty in me. O ma ko fo ngai mo fa pe. O le ka ko anga lo. But there is something empty ke. O le mea fo ya lo ke pe lo. O le e mo maka ko. O leo lang. Ia. Amen. I te kaimi la la hoku pusa kaimi ko o mama lama le upunga o kariere li soli. O uloa. E le ura ko anga le pat whate kai le li. I kako makua. Amen. Because mainline churches ina ngā mai ai. Ia. O mai upu ka saungai la. O le mea langa pula ora. O uloa nge. Amen. Leli. Ngā mai le wa ba ai la ngai uma. Wa wha ngai mako aina. O sui do langa. Amen. Yeah. O sui do langa o bele mo ese me fa pela le mo sui. O I o ma o le ko ilo. O sui le su ele professor kai. Amen. Ako anga le no. Le sa sa ngala ngala o langa o le fai sa mo mo ka mo fai ko fie de fio pa ia. Amen. Bela le ngal pasene kia. Wa asola. Bela o ke mo ka kalo o ka loko salamo. Ia. Lu fu ko. Ia. Yo mo lu ba. Ke mo la kiki. Que le lo le mamoi. Okay, no sala mo ko. But I know that God go ko para mo so. Ele ko la le mo la. Que le wa. E el menga o mo pai mo sa ko ya I si la mo I lo ko la o le okay no ga ma ga yo le ko le le. E ka ke lo ko le ina witness pa le lo ko la. Ya o so le nge yo o fo ge. Sa pa ngau, sa te kali si o mako o mai. Amen. O le ko fo la le mako fa ko ka ko se lo ku ke le fa mai. Ia. Amen. Ai ko mako le di. E ko ska mai lo ku le kiki ya, e le maka ia. Hallelujah. O mangi fo la nga. O ka lu nga le nga sa o ya ka. E fa ko ka ku lu ai lu mal ko fa ko ni. O ka ma ke le. Ia. E ka ke le masang me ke I see how God works fa nga. Ia. E ko mai ya start small. Amen. E ma ai la e o ke mga o ke oso di mekele e ke de faithfulness me me nga na pi maka ika o langa o mai uma ka me ki ni sira ya o ya o skali ya o le ri ya le ra o ke lo o skali ya lo pe pe lo so lo I mele ka me ya maku o mai le ko le nga o pe lo mele o water flow ya o mai ma la ko a ke le la me le ri e si no ke manga o I uma e fai I kono le ri a pa me tani ide ai
And then five passing over step lower, while I first step no, that's God's calling. One step, one step at a time. And mga o call melody so I call no. Mga melody, nga melody. Mga pion. Ya ka sa kalakulan ka, mo ko pa sa kanifangal. Kulang ako mafangal. Yung kinis ka kalam ang mga. O na call le ko. Yeah. E amo wa imle kikia. Lenga o meio ko sa food. Il koni ngale no la pe fo le mo fa ku lo ku kan go. Nya ka fa so ka ke no mai. Sai no ko fo mai o le sa no ku ni ko ku le di se no ku ke no ko. Nga ye nga no ke le nga ko fa pe o ia. O ia. Pe le fa ban ki a bo no fa nga o ia. O ke le ka mai. Anga la e de se ina pise ke. Amen. Pe no ka mo fa so le. Awa ula, o le la mo fi le. E le se ina pis, ai maka ni ai pe no le calling le mo lo langa. O langa upu. Ia. E kala fia ngai mo lo nga le me fi le mu e. E le ma fi conflict le upu le ko malanga. E ka kaulanga ino upu. Ko sala yo po i lo le di. E fa mo. A ma singa ku se kasi. E fa ma ngia, e ro I le na u ko a ke. A mai no na ia le ku se na pa ko mo samul. Mai le fa bai. Fa nga pa au le ko ya samul. Call, that's God's calling. Yeah. I'm busy. If I could, if I would have what I'm if I think I call, same with me. But God's calling involves attempts and failures. Amen. Yeah, if I saw it, if I saw it, yeah, if I think I call, if I'm a miss, we are not perfect. Yeah. But they are in my living. But, or that, yeah, people say, if I'm calling, when God calls, yeah. El que era calling fa ngale ka ko a calling e fa me sa ye ke ale am perfect kama yo aka ka sa oi but foi fe a me e confirming okay ka ko se foi fe a ola la me iro ola ngale ko no it's a ko ye dos ko a ku ga e ku no sugaga o usiga e o mi go yo Yeah, when God calls it, it is confirmation. It is confirmation. It is a sick. It is a sign. Pole VALAAU le mo. E mo fa ile po fa nga fa ia isa ya. O le fa kali le. E fa fu ngo le malo si o le pesili. O le fa kali. Amen. Kuli vai. La ka ko fo pe ya. Ngo fo fa kali. No. Ja, e ke fa kali le upu. Ba kuri vai. Da se on me ko wa fa kali. Ga fa malo si le no. Ki ai lo fa me fa kali yo ko kiki. Ko. Ai se me ko ya. Ele ai la. Ele si wa le malo si ki ko ai. E fa kali kuri vai on our needs. Amen. Also. Ma lo fa tai lo sunga tolina. Ma lo le fa so ni tai au pe ona fa so atu sa mo ni tai au. O se avano le lei o mai fo ele tua. Ono le tau le lei fo I mal mission al tato o nanga ma tato tau tua ile li malon finangalo. Ia na fo te sila mai lunga tato screen na o le preach, disciple and covenant. Ia o tato tala ilo tala lei o le malo le tua. Fa so ina tamata. Ma ia pu leo tatou si o manga I le mana o le nganga I o le atua. George, o le ale, what is your passion? O le ale mea le ke ngau o le ina ua VALAAU ma I le atua ia te oe, ma le teimi ua e langonga la vai oe ia, this is for you, this is God's call for you. E o le ale mea e le koe ave se inga lo oli le li ma lo fia I le li. Anali. Amen. Preach. Amen. Man, and disciple. Yeah. And covenant. Hallelujah. Le la fa ya ku I loko le preach. Preach it out. Preach the gospel of the kingdom. Amen. That is in general. Le nga o le purpose le di na ku se si me ka ko. God's heart is for lost soul. O kanga ka I fa ringa. O le church or the missionary church, Makako, Amen, is to win soul for the Lord. Amen. It's from God
we work together with God. I go for you the English. Ole me go and what for the English. Okay. That's the general vision of the whole church of God. From God with God ole ha. Men aim lost so you will so. Lea ke ba ko I because of it. Lea se ika ko wa lea I kai. A pe ole me ke ole president ke o kangaka. Amen. Yeah. Peila o fa pe. Oh, I'm not going to 1/3 of God go. I thought the last actor Jesus was Sakao. Amen. Nanga Memun Bulgafai is winning a soul of Land Mel. Nobody is come out on the Bankana come out. Yeah. Never go soon. Ngay cut to go purpose. Winning a soul. Amen. Or Langa last prayer for the Sakao. I didn't want you. This was for giving a soul. Amen. Never go soon. O whamanga ka mai whamanga o la kore o me o fa o le last great commission ngai nga le I la hole I ma ke rufu pa mai nga le mark su lima su wo o le ale le last o la great commission. Amen. Go and win soul le are nani make disciples of all nations. Amen. Come on le o ia foi ga wa o le ba ko ai fa pe we pe uma la ka lo step le I la ke mu wa le bella kaban o ke pule you influence the people to the kingdom of God la ba ya nga le pe la le bella see all these things I voi la I le 24 la ye wa pe ola ele le gospel le sorry ye nga le ola amakanga fo le mea o fisi ngai au ri ya Yesu li o po a mea ku puli ngolo lang yo fa yo e nga fa makala Yesu Yesu I pola le lusu fa la le pensa I makauria o le ke mama makelo o ke sa o sa fa ka o ke le gospel ngal pawalan gospel of Jesus Christ which is a prosperity gospel which is so option ke lo ku pe ma venga which is a manga yo wale ma le ka ke breakthrough gospel ko na ga breakthrough a ke va yo o a fa Africa lo breakthrough gospel okay o le si my healing gospel full gospel which is a manga yo o va pe ene le malanga o ai lo le media o the gospel of the kingdom of God. Hallelujah. O va pe sorry le la po ye ka ma ka la o le me ka ka ko should be very biblical like me okay also so le mai le haga full gospel ma me prosperity ko so gospel nge o effects le po evidencia o the gospel of the kingdom of God ko so le kachala o le le ka mo e ka ko e ka o ka ke mama o le you know like healing gospel ma me penga ai ba ai na o fa ona ka e se ve ka ba lan lu fu fa le se ka wa ku lo Voice for the gospel langa le ka sa ba Yesu. Praise the Lord. E tala atu fo ile nei tala le lei o le malo I le atu lau uma. E fai mamoli maui no uma. O na o mai ai lea o le mataanga. This gospel of the kingdom of God shall be preached to all nations as a witness. See? And then the end comes. Amen. Ola the gospel of the kingdom of God. Amen. O te siri, ia ola wo the gospel lewa o e ka kio no. Leanga o on fo ia o nga uma me ba penga ele mas ele o teaching ale belo le kingdom ni. Ia. E ba ko le gospel le kingdom e ba ia ba polanga ale. Ole a ko langa ole mandate. Ia. Ole mandate on the kingdom of God. Ola kuspa ia peila le la ko la kulur mele I wale fa mo se o fa o kan fa okay la makan ko visto anga ko le kingdom of God o mo salen ro kanga ole la sa Yesu ko mbale malo le nga oki la makan ya ka esa ko visto le ko la fa ia yo ga uso ya po oi la makan ai ba ai la fo kushe le yo nge kon ole makan yo kon ole last message yo nge repent for the kingdom of God is coming. Is it time? Matai fa fe posuma fitu. Il makai ko una nga le sa wa amas ya yoga. Ma il matai.
ole ai makai o fa pa mai Yesu langa first message o ma fa so ya I fa pa mai repent, the kingdom of God is at hand. O Yesu amen. O le gospel na ako is the gospel of the kingdom of God. Hallelujah. O le kupu Yesu a e pe yela ko mo malo le ko you have to accept Jesus, the king of the kingdom, as your personal Lord and Savior. E ke kalia ngalo le kupu malo le ko wa kalia le ola fa babau wa abero oe ya makanga ka ko malo citizens o le la ke ko wingi la we are in the world but we are not of the world. Amen. Kingdom of God le ya ka ko ka hunta heart spiritually speaking. Ese la nga le kingdom na mo le system. Amen. O le e fa environment te fa nga le kingdom le ko o le wala kuspa ia. Hallelujah. Ai e fo le kamna la nga ko nga fa nga malo pe o roma le nga ye o. E le kamna e kusa e vaku e. Le ka nga malo le ko e vaku ka nga kai o. E kava ina pena o fo yo pila ko mama. O le kamna malo le ko o le Holy Spirit control ko me. Ai la le kupe fa nga yo ia. O currency is faith. We fa faith. Pero si nga kava fa e mo. I can amo mo o mangai about the gospel of the kingdom of God. Fa'angale. Au si gospel na so right. E ka pa ko kuso o fa idonga nga. Po evidence nga, po proof nga. Iko ko ka ko kingdom of God. Amen. Ya pero o se ka kala ko nga si nga ba ko ba in cheno fa'angale ko yo kwa ti te se ko me ma ba ko kusi o kwa ke le kusi so fa ba ge ge mang. Well, the first public statement nalia Yeshua, le sufitu na mataefa. Yeah. Talu mai aina fua. Ona tala yatu Yesu o fa peatu. Ina salamo ia o te awawa lata mai le malo le lang. Kingdom of heaven. E ko nga mga kufanga lo isi for mai o la le se se ko kingdom of right ka Yesu le heaven kingdom of God and kingdom of heaven. Ya pa wa wa ya will kingdom of heaven. It's a location. That's heaven. Ka kingdom of God. E heaven for o le so mga ku nga mga lengua ko sa ri ku nge la heaven ya ku sa e ala se me ai no ese ke la ka ko fingo fu ya ka e o la me wa o ngi ka mam ka si e ke nga ka o Yesu le heaven ala ka ke le kingdom of God e ka si ka i lenga e lenga ke no le kingdom of God mo fu ela ko e o ba fa ni mas ku ka o Yesu ki kingdom of God e ku si le bo ya e kusa makan sa ya mak sorry e fa ko se fu e sa ya luka e fa penga ma I kusa alcohol le e o ba kusa la ta kingdom of the city e ma ko mese important e ka e remind us le kingdom must be a priority a priority o le mo la la pa ma ka so le o kon seek ye first the kingdom of God and His righteousness. E ke mangoron malo le ko. Malanga me ko. Ka kira la me ko manga ke le ko nga ka ali kingdom. And once you get the kingdom, I amaka me e ke le am su righteousness ke amaka mo ya. E ka fa la mo lo nga ka nga ka Yesu o le kupol malo le ko yo in the kingdom of God. Ya ka fa lo mo lo righteousness ya e ka ke o ya ngale. Ba e ke ko mo ona nga no righteousness ya ka. E si la ka o yo le. O ya ka ke ya ko ko fa po fa nga le fa ko. O le ko am ka ki ya le. Ke le mo ka upu Amen. Ole matamo ole after ilo sumoto ina ile tatalanga me ole ba. Pa fa yo le o mo ko I fa se la o ma mention ile ma lo le to no to spai. No ngai ka ka mo ko I fa mo wa ka. In the gospel alone. Well, gospel I'm talking about the gospel. You're going to fall for the gospel more than 100 times. Yeah, but to for like to fa nga tuai. A ka fu ila ma ko I fa sa ka research ole.
many scriptures o le mention me le malo le tu. Se me mai o fe ko ai e ko si le fu ya e perusukas. That's a fifth chapter. Ai le e o fa ko o fa la o le i me fa moi ai o mo ki mo me lo vai. Sau no le lisila. Ke o me nga vai me tanga tanga. Ke looking forward to the kingdom of heaven. Le fa mai mai mau la ko fe. E manga cosa polare fa fi ka ngai. Ane e se vai mai balo le le ko. Amen. E ba ki no mai su so le amu ia. Ia no mo ka ko mo malo no ko ka ba ile lis. Mo so mo. Nga ala pe mai le ngo. Without faith, it's impossible. Let's fa ko ele fi mo le. Si. Me na ko fa ko le. Come and see. E ngai do il malo le. O fa ko ko. Amen. So le. Ola. Ese le tāua te lele le si mele sa maua i le saunoanga ifu. Ono le kasi lea maka upu, kasi lea o onga wakaunga makua i drive ko konga o kuspania. Kore mea nga. Ma ai la iei. Le fa mai, this gospel of the kingdom of God shall be preached to all nations. La pa apelo ka ko. O nation ka ko i Afrika menga. Aku se si kupan. Nation. Ia. O nation. E pa ka mo pai po study e pai po school. Ka mo teacher. E ka mo teacher. Apa ai po kasi bueno ka. E mas se subject e kasi. E o ka la ka mo ruo por kuspa ia. O lo teaching fa mai. Fo i matata ka i lu ko tata. Ai le mas se subject ka so ni to ko o ko volver ki. O ba ka so. Kusa na le rope a kusa ka fa besu ka ka mo teach. E le pa ya sa. Se lo ngai ya wa on mera. Mera ya ka ko anga preach ki no ya lo ka. Ya nga ba be lo sa Yesu. Ya wa la fa mai e original. And then the end comes. And then when this gospel reach wa ko ngo kuspa ia ngo ko paina ele mama and then I think about it can be somewhat bye ko so ele to malo le fa so i le sunga toi ono le talatanga fo yo tato o ngai fesili fo i le ta fa tu matu fa plongo no tato umala o ngai ka ua ke ia fa tai foi le tu le wa mai mo tato ni taia o ngole sa o le time frame le ka so kai e fai asi si pu ke ai ua so ni mai le o ka ko fa so le malo le tu ia si fa sa ka le mo mai ma ka le ko ya ko foi o so ngai me lo ko lo it's God's calling. E le tau puka lame ko sau ke se vaiaso ma. O le lela e ko ki ngai vaiaso maso. O ke le la me o pukonga ma ko ai. Ma le si me manga ia, le o sau. Ai fi ko fo i maliu. O maliu wa nga kai maliu. Ai fa ka le ko ngi maliu so sau. Wa nga fa ya ko o fa ko sole. Ele o fa mai sau le ai se me fai ngalo sau fa ko ke le sau ke ka maliu wa lo feo. O sau fa ko maliu le feo. Ya ko ke la ka ye feo ki mai ala le feo ya ka li ma le si ma ka ma si ma pa. O ngai le anga po le ngo fa ku le ko mo po fa le ku so po la ka le mo. Ka vai ya ma ko le ke fu. Ai ma ko le ka ngo le spa nga. Ai ma ye li. O le o ngai la fo ko yo ia fo le ya ai nga o me ka ma fo mo le. O si ku po le si ka o ka le lo ko nga o le ai nga le la ko family se ai fa mai la sona fa mai o fa ko ai mai le fa ku ke no fa ku ya po o ke le sa o lo ke ka ya ko o ke sa i mo le upo le di bridge o la a ke le fa fa o la ko mo ia mama ko le ke le fa ye upu fa nga le la ia ku la fa fa mai ngal pawala me ke fa ngale ke nga ai mo lo fa sa upo e ba ku la tu ja ko lu ia ka mari fa ngale nga ye ka dia wa ka ma
Ana no fa kuna le. Ni ai se kai. A ti fa mu na le. Wa vai le e ver ka kusira o ko. Seek ye first the kingdom of God. Amen. And his righteousness. Yeah. Oi me fa mu. First things first. First things first. That's common sense. And most salary. Yeah. Polean mo pa ko ai se me umai. Put God first. And then the rest will fall in line. Eu vou cair. Eu só não vou gostar bagulho. Posso pegar. Fica mais mínimo que a mulher. God first, man. E ngai se funga luenga ki sa mari pera ki sa mari mulher. Quando fa mo mole li lo ina ngam pa ikka yo. Ai oso numa ai anu. Ale la berka fa fo ila lo. Elo mo mole li la mo mole. Ele va pela la coupe. Money is good. But on bela la ngai bela in translation ka ko. Le fa mai o le mafua anga o mele anga o coupe. E lo sa le le mafua anga mele anga. Ko sa le sa o i kusile i a o me sa o ai o coupe o me le. E ala nga le anga coupe. O lo fa mo le coupe. E fa mo le. Ko sa wa ya ko coupe pa. Money is a good servant. Esa. E pa ya me wa ngembia. O ngembia o fa o coupe la pa me moli. Ele o ko unu me moli no la. O no ka waka ni o ngembia. See? It's a good servant, but a bad master. O le winga la ka. Ai pa mo inga no le coupe. Ai pa no Yesu. La lo ki le me. Amen. First thing first, God first. Amen. Hallelujah. Ia le tua. After for ile fasoa la sunga ifu ono le nei ava no tau o le matango fie ma le fia talinga fia longa for nei tai au ona o le ngai lava sa vali man nei fe au tala le o se fa mua le nei au nanga al nei fo i tu nga ma tato o nanga I mano le tu pe ia mai sa mo so ile kaula ia o fea lava ka ko ke oia ka ko ke endai I le kingdom it's a prophetic book it's all about his king the kingdom and his family his royal family my blessing my values my benefits principles everything is here que algo so it's here praise the Lord so church lewa aftai le wa fa so mai low passion le ilungo ka ko screen ko yo to atu e fai no mola so matala ya tu le tala le lei o le malo le tu ya tu no umololo e fai mamoli ma yo mo mai le o le umole la ro ngi por mata amolo la what gift has God given you e try by low passion le malo ngau le malo le tu. Well, you know, the gift here will royal. It's a nela wa kwa gift ina. It's a gift of teaching. Amen. Because that's my passion. E mula sa isia o I buka usanga. But but that is not enough. That's the foundation. Polo person ba nga. But you can person if you want to be a teacher. And that's why I ko kinka ka. Mga a teacher I awaka. If I come better, because you should know the word of God. Amen. Only if you never fire, no by my common upoledi. It will never find out by one upoledi, but if I come. Malangang pa. No person lang ya. Perkamana. Ia mo falo lo ese o le teacher Paul Hart. Ika aso se me ana o pape ka lu I la unha pongi very ke. O ka mai I le misila pak. Kusila o me lange uma o lango ko metite. Ko mai sa apikele. Ko o lu mal topic ya ngai. O me lange ke fa I have done that for more than 10 years. O le ala e ti velo pala uia o ke le ala ma mai si meo. O fa pe o I. And in fact gift nga ya I fo nga le fo ya. Spirit nga le I mo mo kon sumo like revelation gifts, like a power gift. Na nga ya le gift of faith.
gifts of healing, Amen. gifts of performing of miracles. Yeah. Those are power gifts. Oise gift. E ka ole revelation gifts. Yeah. E the gift of word of knowledge, word of wisdom, Amen. and discerning of spirit. Amen. E na masi kon fu la nga ba penga. Or the gift of utterance. Es que speak like tongue interpretation, speaking in tongue interpretation, and prophecy. Perfect. Amen. O precisa mai o kefti e mai mai ka ko. Yeah. Amen. E na si pa wala ki fanga le le la o pe wanga as a teacher. La o no. But there are to of apelu ko ko ngore. O kefti e revelation gift. But professor ki makaulia. E mai ale e kusama. Mane me e manga o ina nga ne. Amen. O mo fo ngai la ma o feel o puria. The word of God. Sorry. If you know the word of God, Amen. e kei for discernment. Isi o kei fa ko ngem ambe o kit no. Because e kei no fia ko nga si piri fa ko ki kama fa la be bai. Pa ba o ya tu te oi. O ro ranga o ro kofi le sa ke mo fo pa mai nga ngole ri. Ai ro la nga se ri ide na fi ko ye. Dia. Ai ro le discernment. But mana pa awale ang pale kakapsi. Amen. Ala pa ene ke siya ngole pa ba. Ya men ali ku ya kambanga because ai mawala fi pa ya le even ka ke ro ka kawang mo ka ka uma. Ni o ke fi nga iba. It just represents ti nga isi kambanga sulu ola ka. Ole mai me ben ala ki te ke ol teach. Le ala apa me o le awa. O como I am fully Oh, because it's a gift nga mai ke wa nga le as a teaching and encouragement. Ya wa. Ya pero se menga wa nga e ko pa mes ka fa sa o ye. I knew it of Siratia. Masang si angel pa e mo ay. Ele sa angel pa e mo mangay mo pu o no. You just know it or in a witness. Ala Holy Spirit. Makaw ka ko. O fano marako e ka iya nga nga ya ko. Mane Roma baru sufa. Mane Roma baru suwo pa mai e mo mamanya nga nga le ko. Yo ka ko nga le nga nga pa la nga. O ka ko fa nga le ko mame umane ko foi. Amen. E pe nga singa nga ka wa ko nga na sila nga al. A pero ar kifu nga. O ka ko wa ole esa teacher. O ka mai lima. Ba lima le. Era kiki. O ka makwa ka maya. Apostolo perfecta. La boy foi magalia. Ya ma le mamo. Wa vai ya que mako. Wa vai. Male que. E ele tu vai e fu mole passou foi le taya. O no le tato o kala me mal tato passou le taya. E a mamo tato umalava. When God calls, you should know your purpose. You should know your destiny. You should know le mafuanga nga awinga mai o le ngai laro lang. Kai pei ole awinga mai ole alo le tua e lona tama e sau e whaile misi yonga ai. E se pa upunga whaapea. When God calls, God doesn't call the qualifier. But he qualifies the calling. Mai lan mangayon menga. If I make a call, se no quero mo tok ta ko lo fa ko ngi. No. God, ai vai lan i calling lan ko le peke. Ele fa pe ngong ya o. Ngas fa ka inga ngai. Ai a call o le. O le si menga ngai le po le i de yele mia. Momo. Eba. Ai vai lan ko le le. For my young enemy, for my I come in from Sulu, like Kiki. I found my people. Well, no, that's called schooling. You're a prophet. I anoint you. I didn't find out what. Because I don't come, I'm looking at it. I think I can find out where they fall. And if I'm like all perfect, I already anoint you. Over before we even started. We are already finished. See, God is finished. See, but me ale ko e vivio mai
wa akanga le ni a ko mai o le mela e o i mori mo le kausaga ni ke lo lan me ke mo po no ke mo ke makapongia e ka fa ora ka a le no makapongia mo kana ko ila a le makapongia va per ri wa mai makapongia fa ora mo ya la makapongia le la no ko makapongia la menga ba o ko le system a de ka ko me bubu ya ala ko sa le main purpose ala le ko internal nyen pa ene no i pa su ko I have a purpose for your life. The calling, I have a purpose and plan for you. Not to harm you, but to prosper you and give you hope. Amen. Because on nga mo ka ko uminchen. Ang calling kasi ya o nga sa ko. Amen. Ay ang wala kay ka mo fay o kay fe for the calling. Mabo o lang lang. Na o ka ko. Tinga nga sa wala si fe. Wala mo. E kay na mo. E mo pa lang ale. E o mai po la oi. Ifea ko bela I for pui dai ko kambara bounce back ya bounce back po pa de mole mo ko rin ko sa mela ngai each and everyone God is a good I would like to come for to be somebody else because I'm I pasta I ka ko ni mai le ko ki fiku pi yo ka ele mas se kusa pe o pe nga o e fa pe nga plan sa di mo kako we are number one and number one umakako mo le ko if you want to I want to be yourself or to be somebody else you know the best you can be o number two po number three o if you're number one I want to move for it I can't for coach ko ko fu wale ya me plan le ka yo te ko oi ko peo ia ko foi fo oi foi fo na ni se ke be ai mai ba venga pelo jan ele tu ma ole aftai foi lo su mai toi o ngei mau tusima la fioma foi ele tu ese el manuio le loto o no le soso dinga ele tu o le ola o una ia mai se fo ia le fo wa ma kai ngoka mana magama i le VALAAU le tu ia ai pe sa o ila u sa ngo so mo le pa ma VALAAU le tu ia there was a process nga fa ka bilo mai kai le se ia ma kwa yo kai lo ka mafu anga ma lo ka nga o mai kai le ngila lo lan o le sila fasili le kula i kai au tu. Where do you have the greatest opportunity to love others or serve others? Kai nga hoi le fese me piko sili anga mako e mo sia vango ka kuke au nga makako walo. Wai le la mase si me nga fio me Yesu o sawe e faola sawe fakula sawe e sefe ka ko mo ka ko le lo le ila lo la sawe Yesu ko faola ka ko wale yo esfuerzo ngai fa mo le men no for my the thief come to kill steal and destroy all plan ki apol I buy the good news lemon bull but si pulwan nga pa so I come so that you might have life life the eternal life and have it more abundantly ele nga ka fa no nga o ai e ona fifia affair Ingai, oi se don't tell you to see. Oi ni pa magmi mai le ko mai ma denga. Ole mela ke amaka. I think it's in your family. Ole bunga lo kala. Yeah. Wo kelo ka ko fu ka ka ba go mele pa mai o ko wa. Eu se lembra, amaka ku se lembra. Aku fo, eu se lembra ka ko ai ma. E que lembra fa e no fo pe que no vai ala que no o yo immediate. Aku oi se simbe. E que amaka le ai ma. But first, you have to love the Lord first. Yeah. Okay. Well, remember, if you love the Lord, then in the bed of a year, mga pala kung la kung si, kaya lufu kasi yung makay, yung mawagay, na kung la kung si, kung la kung si food, makaw niya 10 commandment. Ang makaw niya lefo, ewan mo sila kung si kung la kung Israel, ay natin tulong, kaya ay pili summary ako sila, o may lobang sorry, bawa Yesu
Yesu o la kula fongo si. Amen. Maka ni kula fongo si ba. O la kula fongo si si. E mo mo wa pe ke ni fongo Yesu po kula fongo fa. O ma wala sa pa ki mga me. Sole a kan Yesu fongo mo. Lo foi dia ko. Palo lo ko ako. Aba ele ko nga. Aba isam aba ya poko Yesu. Palo lo ko ako maro si lua. E lo fa kule lu kwa o. Pe o la maya ke. O fa yo wakari e lo kamo e tipo mo bana nga menga ama kango ko mo singa me pa dise mai nga. O fa pe ofera. Maka u na ka kala Yesu wa nga isi. Ai po ni nga o ka mo. God first. Second alas ko no fica é mo bela não pa free e non colca e famo mo le ko pico isi e non pa free ka ko ai va pe mo boca ko io va pe e mo vale va pe okay famo mo le ko ya mo e ko no na ngane a bel paso no fa mo Yesu mo e lo fa le ko mo lo ko ako ma lua e lo fa le lu ko e lo fa me oi ala pa ngai au so. E lo si lo po ele o ile ka foi o boli. A kamo la vai fa fa la. Sai sa obi sa. Lo po ile lu ko e pe o e lava ya ke oi. Ale ko o la numero ko. Pa fika ya sa. La ka ko la. It's not about us. It's about others. But God is first. Ai lo po la amaka ko be. Como no hay. Amen. But God has to, you have to love God. And can bring amaka right. You call on I know the amaka ni me. Amang we I know and love for the ngau ko no wa oi. O mangwe le loku, amangwe le loku, mangwe le mu, mangwe le mu, wal waku mangwe maro, wal waku mangwe lo lang. See. We have to start small. You know, if I also mai so le ako ko wale le o ki ko ila. Now ka ko yen never appear we look for big moments. Okay. But you know what? Big moments will never come to those people who wait for big moments. Amen. Go so mai ko fole ni. Amen. Go. Pe e fa pe. Pai manolo. Ia le se mo ko fa punga le manolo. Pai mai small moment. E sawa ke mi uma. E people like small moment here. Ko a big moment. Aka ko. E manga o se o so no. E le ma fai le il me wa me pa ko le. E ki fa ma o ni me. O pa ko le. Aka ko manga o so fai me ke le. Praise God. E pe o se benga le i o fesiri po fe amakai o le ai nga pa up to love God first. Amen. Ese le matango. Oh, nisi sorry, e masa sango ko ka ko mo ikale sio ko mo fa nga wenga ai. O ko mo o sime. Ya le ma nga ia fa so le suma tu. Ya maka me ko ka ai ngale ka ko kala inga. Wale ai fa ka ngi fa pule suma le mo tu si la vale a mata lo suma fa. O yu taia io no po ia lato so sola I maunga o lewa I lunga o le fale aua ni ia luifu ia e avese mea ai lona fale o lewa I le vau foi aua ni I foi atu e te ave o na ofu o I ta alofa foi I fine tuto wa e fai lele I o na po a ia o tau tatalo ina nei o tau sola sola I le tau maalili po o le saapati e vai leia kai peila le meleng sa ua I lau sunga so le ka unha palis ka ka usingo kula fo mai kas ai fa fes kula fo mai ongo se la mon kupule ko el kuspa o le ko kula fo e ni pa ola ina se si kula fo a ko se si be unha kula fo ngalo ngai do ka kana sala o kula fo ele so kula fo ele lo nga ka ya la ngai kuwa pero apela amo ele kula fo ka ya la apela ale pa mo siya ba ya ba nga pero apela amo ole I ole popingi o le son ko o nga ko popingi ba menga amen pa me nga la me le sa o fa ko vai o ke le ka ni ai makauria o kula fo ko ba fiku se na ko sa ko bul mat au ke mo pero ele lo ya an ka wa me ko inga nya ya apela amo ni fa ko ele o kula fo vai fiku se na ko sa ko bul mat kula fo amen le pelangan mani o kula nga o kosi
e te whao ringa si kula whako na mea ngama. Ngi a kula whako e kasi FMB e sao i ole whaupa. Lama kula whako. Pa pera leke ke whaia uma le iwa. E so ria na le kasi. Le kasi le sefu wale ka kia i o walala aku wa o pe pa le au ngale kula whako e. I le o se lau su kulu. Alama kula whako. Pe o sambari nei I la kula whako sefu. O lupo. A le la pe mai o. Hallelujah. Amen. Wapo o kula whako le pa Yesu. A so ria le kasi. Woki ako ala iba. Waba, so le ngi ma fo ye le. Ni le ga aso. Sa mo ole a mata me tono tatou ainga. Ai. Mata mai ko ngolo lo koi fale ma sia fa ngau. O fa so lo play ka ko ainga poko a. Na. Ya ale me le wa ai. So e ma ngai ai o ko le do ma fa fo ko le do ka vai o ngai me fa ai ele o si ai ele o si ai ka ke le o vai ko fo e o ma ko ai na ma ru ka kala ai nga fa se me nga yo I ke si amo nga ka fu ko ba au do ki ka ni ya ro mo mo ge Ia le atua lea ua manino fo'i le nei tae au no le o le tatou autu pe ona whaulu I e tatou whaasoa. Pe a VALAAU mai le atua. Le alau mako I kako mangingo lava fo'i whaasoa le tamai a whamasama. Le nau le ngai ake ia I ngau o maua. I ngau o maua le VALAAU. Le ia ala sisi mea vai le awhai mai sa or koi. Le runga kako street le passion nga ia ke ia fola lo tala le le tala le o le malo le tua ka o lo ala le o moa ia a fulo ngali te ka ko bola I langa o le tala le le nga fola le sunga ia masana mai la I o le tolu suma le tolu a ia o tou mo isa ili lona malo malanga mi o tonu o na whaao popo I na atu lea o ia mea umai ate o tou o le nei aua tou te popole le aso atae au aua e popole le aso atae au ia na lava mea e tatau I le aso lona lava le anga praise the Lord. This is your passion, the kingdom of God, the kingdom of heaven, the kingdom of Jesus Christ. And you said the greatest opportunity to preach the kingdom is in our families. Leila wa sisi abangoa piko sili o ngafa alo ya ka kuke kala il kalali. Ngai lo ka ku ai. Amaka ko ko ai ngai. But we must seek first before we preach. Ya la sunga pusa. E se le manga yo I because o manga ma ai I makanga I le context I makanga la le manga yo le sau I ai ma ai kuso kamalia o le ogo le po yo go so o isi la o isi upo o la wa Yesu I lunga le manga le peti the attitude there en ngumela kasi o le famous anga le lim ya ma ko isi umoia ai ba ai politici mai umoi e ko kiki aka ufa afia ma le popole worry ma ai na amakanga ho ila nei e sawa I la le ile amakanga I fo me au ko popole ma fai fo ame ko ke ai ma me I kolfa le nei au to te popole I ma ka o popole so ka e ka ndas mo no popole amen le kol na le o le aim na le o le kali na le o le popole amen ko so kali sa o le popole mo le pa ya abaya ese mbaga yo o papa Yesu ele foi mai ka ni mo le me mulmuli a foi mai le me ka foi mo seek ye first the kingdom of God ka ki lo la I amen ale ka ki lo righteousness mo ka ko yo le por the city na kingdom le kingdom le pe po yo foi pe o la ko muli ya
Ayo ame. Langa seminar kama ingali kolu mbeki kolu. Repent. The kingdom of God is come. Repent. Change the way you think. Elo lo kangi whakangal mawhape o mo ngero ki no. Ole menoia le upu repent. Creek. Change the way you think. Ai amakan nga fo Yesu i the gospel. Amaka fo i the kingdom. Repent, the kingdom of God is at hand. The malo a Yesu upu malo. Lea pa me Yesu mo. First. Sai ole malo la le ko ke mo olo kalia le o Yesu. E a me mali in fa o le kupu malo le. Amen. O ga ile ko le malo. Hallelujah. Le righteousness le mo ka ko o ku ye. O le kin nga bero le o e. Pa kalia Yesu e me mali mo fa o e ko lo ole malo le. We are now the citizens of the kingdom of God. And that citizen or the man we have been justified. Justification. Or the process lang the holy. The court justification, your salvation is settled. Right standing with God. Amen. Then I will call man on the court. All can all man on the court. All man on the court. We are in the world, but we are not of the world. As a system, amen. Never back more for you. On the righteousness, kusala lo fa right now. Malanga mi kong kong la le o kele me. The righteousness of God. On make it. This is His righteousness, His word. His righteousness is Jesus, because Jesus is the word. And more righteousness on the inner the second part of salvation. Eka ula lea on the sanctification. Amen. All of our paye. This is a holy year. You follow upura? Yeah. Because God's word is His will. That's this. Onga. Pa popo ame kan goi. Physical. O mena le kan goi ku fa kan me ai me eu ko miki ngasa. O ko miki ngasa. Ele se me ka le ia ba me ngapa me li fa fa kai me ai sa ku me. Pa ai ko kongo le kento. Ma sa pa le pule le a. O le wa pu le la kaman ke no no kam ku sa na ma ko le no ma Yesu ma o ba ko le pule so dia kala ba manga pule nga ni ku ni ke bo lo swafa kaman la le mun ala me ko ma ki ba le pule le ska ka ke le pule Ole bela que son eles cagata fusa casi la ngare me o kaku ole mai o pule e ke pai ke a pule ke le pule ole si me ngale o pai vo introduce ro mo o fa collision ni o king King George pa me la manga pa ko ison manga e vo ke fian berma langa wa I'm a king of myself o ha fa pika uli uma I am responsible. I will quite for this. Danga kakuku elanga lo from no. You have to be responsible for your own shortcoming. Danga. I will quite for so like king and also king hallelujah. Ele va pela pule no. Akupua oya akakupu o Yesu. Hallelujah. Olera mo la priority. E kam kan like the word there. Ipa fika obama. See? Therefore Yesu akauka kule mangwa. See, man, you come with what? With the word. Bella, I don't know about and this is quote the word of God. For God can supply all my needs according to His riches in glory in Jesus Christ. Amen. Believe me, come on. But I make a makiba. Then I let back go in me. I get koi. Sorry. I don't know Kakuli like push for me. Kakuli like Kakomaki. No. Oleh mga lagi ko kay Emily. Ako ni kakulang ya ay stick. Ni stick ko ay lang. Ni pili ko ay ko fayo ko kung ipili nga ay alo ay ko so ko luan lang ya. Ko okay bagay so ko. Ko so ko mo ko. Ay akari. Ay sa ko bela luwa may malaw ko. Ya uspea ni. Aí isso ali esse pé. Ela vai o que não é calcar. Porque esse pé, porque aqui é pé na pawan, na patu e a comer na pafo, na pafai. E mali, o que mali gofia.
Yo, kala. O le manai o le mele o le fasa. Ko so le pule ma le mana le o mana mai ke viso mo tato. Ia, o le kele a o le mele o lei. O sole e liska ngaka. Panga se sebe. O le pule foi la le o makua i o le whaafoefoe mo le a inga o makua i soli kua i a le whaafoefoe mo ai o foi kokongo i ka lesia ai. Ia ana ele si po whaanga le lo foi mengi. O le kange, o le ura ainga, o ti isa. Ai ese foi la kangaka. E ala nga mai le o me pa ku se si ku fa le nga o le uru. O le uru e pule ma le alofa. O le uru e fa ma i kenga mea. Ai lo pule sa wa fa sara se kulo. Le pule. Le wa vai. E pate e o ka se me le alofa ala le ru. Au fa kulo e ko ki pule no e ba esse lá. Olha pule. O disse é que pule oi, é que no kau kala yo fa fica o kau kala ni ke apolo pa aku ka fa ngana mu mai nga fa ngani. É que mo ku fa ngale o fiz kanka ko ai ke apolo que in the name of Jesus. Ai ole mela. Ele se mela fa pela e algo sabon bali ako i ala ko fa pewa. O isi ai nga fai o ke mo nga anu la ifai no because que ask mo bang na ask ma okay na ko so ka fai pu na nga ile ma pe que ora ko lai o que receive mo boy ka ka lai o na o ka que le puli ka mala ka ka lai u le ben na ko ave canso fa le foi mo ben ale la ko va pe ala fa so o le lila mo ya o ka lai ku ke mo ele fa pegar sempre ma ale facia oinga e que sa va pegar no e que fa mo e que ne pure risca e ben ai me inga le que la kuroma annesso fo me ka chimba e ma o ese ora ba e sa ko me nga o que xa e ka ma mai la fo de consent a inga le ya me se fo de mai ka ma caso le ngem so se lua me ku ale po o ele tu e po o makai lai sa o kala dis ko nga me e mo me ale bul fare o ki kala sa o le mo fa nga se se le puli ka ma nga ka mala mun la tato ia ile tol su ma fa le mate o le o le makua ke le o ni o e uma ku volka po generation saulesi generation ele kai nga uma le sosia mal kamau a inga o le malo le tu ka ku ke ka ye le tala le ni ka kai ma so o foi un puder con fa a ku se si bien ole a goa e malama le kingdom and his righteousness o there lango le upu si ma me pequeno ma fango fu winga ka ko le upu le pala si incorruptible si a fango winga ko le upu le pala la o there e bueno ko si so everything fanga le que mo gol malo le ko o le upu fango fu winga le upu o Yesu le no kali be ma lo ko le malo le ko ma be on sik o lo wala mangia I kongu I o le righteousness of God o le upu vele ko si se me o makiva la ka ko te ka ko le la soli ka ko ma o le ka ko ma I le o la e ke se ko ma I la o le manga ona le ko ke o lo ni ma fa fela ka ma ni ka ke no me ka mo fa pe aleluya e manga o le ko e o fa no lo so no fia e le ko ka ko ma ni don't delay or destiny ma na ngi ai ese bo ina price giving le pa fa ilani ke mo ko yo ya ngal bo ko awa don't delay ai tane ya o si fo mo so pi algo le langi fa ya mi sa ka fa le le ko lu e se be o langi wa o se o ga nga ye le ko lu mo so le langi e le e ala le mo so le langi e lo ka mo ki o fin wa pa pega
Sai lo ia. Pai le se be ah. Sai lo le ke le o la unha fisia. Sei kulo foi le o nganga ya so uma malinganga. O aka ko pa ko ke foi le la. O le ke le ka ko assignment le wa mai ka ke o foi. Ya. Pela o me pele la e ke na ko me pele. Ale le ke le kanta ni fi pa o le ngalo foi. Mon ko ke me le ko fio Yesu le la ya. Le la ko ya fio le la. Ai o ko le la ro. Ah, al me lo voy eso, porque le la fio le la ni le fio le la. O se fa ka ina la ai o me la ka ko le ka le ngo. O fi va ver la ngua va en ko bisu sai. Ai pa ko le ko oi, na ti pa le ver no la au la i o ni ke ba ba. E ke fi una fo se be. Wa ba la ba ko bisu sai ka pa fi ka ye. Ah. A pa le ko wa. Uso sa ia la e anu de ba si sovereignty of God. Ya na bi po le ma ma ko am ka ki nga ne. Ka sa. A ko le ko me ke eskiro familia ko my word will never come back void. Pai nga fai e o fai me ale o solo. Amen. O fesiri la fa fera lo pole ni nga fai fa o nga o e ka. E a mai ale li. Hallelujah. Sa o ko ke sola. Yeah. Sa sola. Ya vol me vol la nga le ka foi le li o fo yo. O fo yo. O e dia. Ya no ko sole al me ke akai. Papa uma ko possible bai mo ke le nga fai mo kalbi. Le ko fas yo ki mo ah. Ai sa ni pa fingi. Ai mo mo po ka u de ah. Compiere me lai. Pai no marca. Ilaita kaya o. Tem pa pengi. Aku se si me. Wa uma oi wa e finish. Usa wa o kisa. Fully. Que no que foi. Ne fa kwa uma maka me le uma le. A kala foi la ese pela. Ele o nge. Anga fa bai fa kali me lo woki. Wa ka mo so. Também não é que não pegar a escola não pega fica aí para falar não olha cala que já ilo é osso que não olha cala se cola vai anga le fa mai ko inga mo ele nga mo marca o dia que foi mo kiriola ma nga ye a ka kiriola ko só não ka é só wala ko di mai ai lo foi mo vai tem mio o sprinter vai que mi e ka langa que ora é mo eu só ai ele me ia só ora ki nga ma o ma la ka manga ko só ga yo o fa ka fa que foi mo se ele ele nga mo e também nga uma ko ia mo fa ku el poncha nga ba fo le li mo nga nga sorry que no ko ri ma nga ka manga mo ko ile ba abanya ko ba lo ko fa pe mo la que no la mozo ka ilo ya ka lusi makama me por fepe a que osso fa pe ka pa ya kula le a la o le nga ka le nga lo kuli fa te ka ilo ho yo le a pala ai ko nga pe nga mo e a be nga o foi o le ka pa le la ku mo ai se fo ma ga yo le ka nge la ko se ma poco le ko mo vai lo rata ka pe ko yo ki ano fasi o ka ku si moi maka o la bai bai o la fi ai bai la ko ko la ngi foi me ai ko ya la lu sa ya lu ai pa mai nga kala wa me foi ai pa me o fio ki maka pa me fi pure le o ya pure le la le e o fo mai e uma la ba nga yo fa uma ba ke le e wa la ka o fa pe nga ba nga le o ko mo fa nga le ko i mo bol fefe ala nga il ko ni le ala o fio wala pa se mga se no wol ko o ne ave pe no ala ko ke perfecta amen so me ngai e pa ya fin ngalo le amen so we must seek the kingdom and his righteousness the kingdom of God ai se si me ka ko ke ma i save o ke min ni se ku o ma lo le tu al melale le kupu le skai o le masaui o le laungas, masaui o le specialis, masaui o le moli mau o le sa, ala kuari moli mumu, o le mea ma kompara, ma ko le mela nga le righteousness le ko upura. O le ka o le malo le, o fa nga le peko ka ko bise is to win soul. Ka ko ka la I malo I fa o le ka a fai nga ka le o le me ko mo le ko la righteousness o te sili ele au ka ko mo ma because o le kelo ka ngaka le fa lo inga ele fa ka kuspa ia ebe asa o le ka la pau fa mai puro
o kako kusi pa ia kusi ele ko ele kusi ni pengi mai kusi anga kusi ele nganga pa ia le ko o le kako a miola maka ni peina le fa ku ke la ku ke moli ba fa ola nganga ne ia mai kingdom a le mai le bele fa o so le e kala fu ke le ala i ole le ko ne se ba e a ele ya nena le righteousness ne o fa mau o fa ko ku o fu ole nganga uma le ko ngui ne ngai ngai ka teli manu manu ko o fu nga ko fu ma amen e fa fe lang ka ko preaching on fa ola ka pa fe o amiungi e fi fa ya ko ki mo ko pa ko mo i a sa ni le mo bo ko fo o mo ya la sa ola ka ai ni fa long ka ola wa miu o ku spa ya la ngal pa mo le me na fa ka ola wa miu ele wa ka le o fa ko ku spa e sa ka o fa ko o ku spa o ka ko ku sa ba hallelujah ale ba me ngi bo sole ba sa wi alla se ba i le ambio nga ba i ai sole la le o si kia la le fa ka ni mai le pepelo ka me male ngo ku mo ka ya pu e lo ku ko la ka fu sole ka le le ma pichi pa ka ale ngo la ka la su e si kia nga le ko ngi le ka la la sa police station ben su e va ka pa ma la le me sa ko va ka ba ku Walang asaw pa kung pusa ay mo. Ya waki dia ya. Ka ko amigo. Ia, ta ua te ia. Ora bela nga ese de o ka ko amigo o le contact. Ko sa pe o fa ya ko po you want you're in the kingdom of God. Ko sa o you are being justified. O le process la no o fa anga le lo la o sanctification la nga pa me ka kaua ko pa ia e pe o le ko pa ia le foi mo fia le ro masu mo fa pe pe o fa ko foi ia o ka ko o le a fa o le ni ka ko o man is spirit amen he has a soul and live in a body ai fa o le nga no e fa o le nga no spirit ia it regenerate the spirit le fa ba lo ko ni to li masu piko. If any man is in Christ, he is a brand new creation. Only a spirit, but not your soul or your body. Dia mau pas soal kau soal ngapi pun. Ini pakai kesau lo masui malu. Ngapo lo ulu soal kau umi ma. Rumah kau fango maka sui ya wai no. O menye o ele fango fo wing. O kau ma fo berkin. amen Kau nama fo kau le soul papalangi. Ai kau le mind, will and emotion. E ka wala ka ko ku fa ka se le ka so la ka le mai ia o le vesili la le fa fu winga ngile e ro nga brand new reason la ngo fu ko lo kingo lo spirit e ka o ka ko mal mal le ko la ngo spirit le ko la mo ye nga nga le u fa ngo fo winga o sa no ngo fu ko lo spirit e le sa ngo fo lo ma fo po i lo kingo le o vesili ala me fa le kingo le roma nga lo su lu nga ese ma present your body as a living sacrifice. Yeah. Kusa kamu sacrifice is a continuous process. Or maybe as oma. Yeah. Our mind need to be renewed with the word of God every day. Or that's because or me lang ale o kako. Yeah. Or or fa pa yen. Yeah. Nela le righteousness na kon. Ye follow no pura. Yeah. La o fa lo. Ala o lo sama o lo va ngale o so. Ese le o langa le pe ai po ale o langa o a ko nga kala ai pa le o langa kasi la i luma e lima i kua e fa pe ka ba nga le bebera ne ma i po lu to ron kai ka si le se wali nga la ko kala inga ile ya la le ka wale e kalisi ya au ma ko akula wa fa si le pe wa o va male do masinga makule ko hilo i male wol ia makakule mala fa ma fa ka le warehouse makola le warehouse le ia mako ia e fa sa nga le ia male papu ngai nga i manka ia ngai bar fa piliaki ia la ku ala ka vale nga la e fa ka li ma ko ai nga mala fa nga nga ko ngol be a wa ku ngela wodi i ala kala e ku ol makofa la sa vale mai fa mala fa mai fa le papu
mo ko de kali kongu a ai la le ko ka la ha o foi ko ko le wori ke le ka wori ka le ale wi ngolo kon pela mai sa o ka we kusa, in other words, we are the Bible to the world. Ka ole upule ale atua ole a miu ole character le me silly o ngaka ia a faila o siskama ia mo ki ngoa anga o ska ka le e wo ka mo pu ese video ma ko iku no social media se va ai ka se no pictures e mo me the fruit of the Holy Spirit is for holiness or for the gift of the Holy Spirit is for power, revelation, for God's word. Amen. O le mena le o kere ka wa ba ka esse le upu esse ke le o yo o fa mangia. Pena le ka le siere con giko. Yeah. No gift. La o ga mai de le ka ka le nga esse. Ai o sfun le ka ngo ye. O sfun ko fa mai pangru. Tasa ka ta la ka ngo no ye. A foi tau tala nga ta a to malen alu ako umale revelation gift word of knowledge, word of power. O ya kia ul fa ko ko e sei mo power gift e fa malu roi ma e kia no ki ma ko sungu inga o lo ngang ako gift uma ya ai le share of okay character o la gift may have a potential but e ke ngalu e but your character will take you to your destination or the I America fa ngo ai I ke le o kanga o ke le foi o kanga o ngalegi esse ke le fa o me o mai but te o ki character o fe o ye ya ma o fe foi pale pole po ka foi si lenga foi lo ti pensi no le gift ai ka ka ti pensi no da giver of the gift one go pe o no o querer que me el gift a le que me el kiba see your character so no go so sometimes we have to be careful with our gift it can destroy us pero le hace que me yo solo ir kama le motivo le kama la capilla sao lo polo le uno oki a con la un balón es que no fia kama nga oso ki ka que wa era uno que papai pongo ya tu uno se fare como a la cua sí ya la cua foi isso que papai lo ya o foi a foi isso o dia era uma la comida o teacher mo la o vai fazer isso o isso sau rồi nó nó vai luôn căng cả lòng cama lúc mi longa mo yo o le mi man Mr. Mi man e mo i le ala mo mika e fa pena no se ko kele le feo i marcho fu kai ga o Mr. Mi man o io kamale a une ese le un io le su i ki no mo i fa gol mai o le so le un io le mo fu fo ma si me let's seek the kingdom of God va le ma lo le eu le fu como fa ma lo everything's in the kingdom me fo ya le wa ba ai la i pena o gospel le fa ku prosperity gospel okay me ka kupe me nga le ka ma bo sa ora o no ki kupe ba le kam la bo i kere fa ki o i si pa fa mo so le kam mai fa ko it's okay e le se me bo fo ke ko ke lu e nga la o ke lo mo sa o breakthrough gospel o ka ma fa nga deliverance okay o healing gospel o ma only it's in the kingdom. It's in the package. The kingdom of God. O evidence here, por proof here. O le ko. Ele melanga que ele foi kai kanga ka. O que confuse kanga ka. O fe ko un mesa. Na kele me ai vanga le more prosperity. Ai mai que. A sa foi ai mai que ai mai que. A me umaya. O le ko le package in the kingdom of God. Amen. Never mind if you seek first the kingdom and his righteousness and all this thing of amia me uma a ku se si me
e mea umamangu ia le kua le kiwa, le kua le maka fau, le kua kaka akoa. Amen. O le mea ngai. First thing first. Praise the Lord. Asa o fa mo tātou. Nanga o kinga e koe fo ia palpala. E koe alo palpala kinga ne. O le kinga na nia. O le ke maka lua le fa fo i o le nganga le fa lai. Ia mo ko o le mind. E ka kaunga renewed every day with the word. It's a continuous process. E le se mea ngana sa. E renew. E renew e ngaka kemi ia. Ma kemi ka whalo roho i. O la renew le mind. O le body o le e kusi whai. E present your body as a living sacrifice. Kau kau maa. E se whani ka hoki. Physically. Kau whainga ai mea i pāleni maa pa me fo mai o le ai ngā o wanga le i pakukula. Ara i. A mai nai malmal. See? Lepa mai. Au ko ke palang glorify God with your body. 1 Corinthians 6:20. Glorify God fair. Pai keke. Ma a mai ngel kiu. E la se se va le mai kiu. O le mele ke le faia. Ma le mai no kiu. O le mele ke faia. See? Sin of omission. You know. Amen. Ma fa si fa ma ski. Sa ba bali pak. Ma nga ilis ko nga karanga ka. Walking in a park. It's your decision. I find out this is a fight. Eventually you'll find yourself in middle war as a necessity. O le mea kaunga o middle war. Pare iso mafo fokel sa mali pak. Sa holi. Ni tinga kemi fa mau ski ma se emen pare. Ma se kaunga foi sia. A fa mai fo mai yo so. Ni mele mo o ya mako. So le kele o ma. Olha. O mo ma fa fosse. Aka ke va kono ke ro fai. O kangaka le le oro o ka la ile fio. Ale mo mali liu. E mo fa pe. Olha, olha que we have to take care of our body. A fa mai fo mai o le ai a fa mai ai nga a to fa ro ya a u mai so le ru po a so le. Ka fe me le nga. Ali si singa na o ka mai le. E pa ku pa ka ma e bu mai a. Ka pa me se pa mo mo ku don. O me ka mo tu ka ko piu o le ki mo la le yoki a ka ko a o ke me sa wi su si ki a ka no ka mga glorification ka fa la ngoro ki mo la o su lo to ki mo o yesu amen ya ngala ka ki yo ki fia mo fia ai le wa mga o ki mo ai ya ma flesh we are still dealing it with that le tu ai a kaska pesi o ngo le fu woka ko o le kai mi o le o le tatu por kalame o le sisinga i masi papito ia le fe kau i foi mai wala au mele o na le tu o le fa tau i na tatu por kalame o no ni si foi o fofo mai foi sinka pesi o to fa malo longa le ni foi when you seek the kingdom of God you receive your healing hallelujah. Claim your healing. O Yesu wa maroro ya. Sauraya ya Yesu fasali moe. Sauraya Limo
Kasi no fulman ese le ol mala o fa ia pa mo o ko uma e ki ngaina ma mafa ki ave o mai ya ka ma lo wa yo praise e nga kana ma lo li ku fa ki o ma fo ai mi se fo li ku fa le nga ia amen ese le ko nga mala o fo fa nga le a o ka ko amen le se ese de le su fo o le sako makailan ka pese kasi dale e ko ke mel pese le su ro o ya lo ba mo isa ta e ke sa fa malo ro o ko fo sa o ya lo ma no ile sa ta ro o ya Satauro eto atele mai amano pe amoi olo yai no amano ile Satauro Ai lava ye ga bangole di ese de ma ngai o le fiona le di o ke mi ngai o le ko ke o le ko se le ko of second chance. I think time is running out. I think it's about time. Fangali ke oi. Po ai lava e pa no you have to make a decision fa. O le ma lo le ko. Ai mi ko sa i ma lo ko ka le yanga le o Yesu. E me ma li ma fa o le hallelujah. Ki o e ko le mano le ko. Amen. O le me ka langa le Roma nga pa mai if you confess Jesus as Lord and Savior and believe in your heart that God raised him from the dead, you shall be saved. Langa o le muku e ka e o me fa o kanga le ko. Amen. A o le loko e ka di ko wa e o ma le mi ko mo le ko. You have to confess. It's the fame of you. The kingdom of God. Yeah. You have to. Lena ka ko ngai la kala ka jas pa mga ko so mali ni. Amen. O lo ka ka ko ni o Yesu ma mali mo sa ko. Hallelujah. Dako. O ka ko ka yanga la o ya. Me mali in fa ola. Ka ko na mali mo ka ko sala. E ka ka ko o me fa ka na ka ko. See? Once you do that, you are what ko on malo le ko. Amen. You are said you're going to heaven. Langa life of Yesu, I am the way, the truth, and the simple as that. Life of Malkusi young ko ole o ile halo le ko. O yai le ola fa o le lo ile halo le ko. E lo ile lo la fa.
Amen. O le foi foi le Roma e lua foi foi ban foi o fa o le ka ko ele lo fu ku ngole ko it's a gift. Amen. Ele o se nga buanga ka ko. Ele o nga buanga ke e hale fa ko ele o nga buanga ele o nga buanga e a foi ko mi ka ko. Amen. O mo le ko it's a gift. It's up to you. Amen. Ma foi foi mai wa o si esa wa sala ka ko ya aka. Mo o le o di ngai Roma. Hallelujah. E lua foi por fu for all have sinned and come short of the glory of ai ngai ali o fu ko pa mai. The wages of sin is death. Hallelujah. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Praise God. Yes, el mare el fengo fie. Fa ngai kapinga koi, wa ben mali Yesu le ngai ko fu ile. Ye pe o le wala ke dam se ka o le mare el kape se le o Yesu le. Amen. Ia le ri. E tono le avea foni nei ava noa sa moa me se fo'i o tatou pa'aga o le asiasiga i gasenasi fa'atutoa. A fai fo'i o lo'o e maua le avanoa e te fa'afofoga mai fa'alogologo mai fo'i tatou polokalame le itula le aso. Ia lea ua tapenaina i polokalame lea fo'i ua saunoa atu le sumatoe'iga. Ke le mafai ona e ulufale i totonu o le mālō lea. Se ia e whaanofo tupu i e su i lo loto. E le mawhai fo'i ona e maua lau whaamalolonga. Se ia e talia i e su le li o le ola. O ia o le li o le whaamalolonga. O ia kako ke maua i le ola e whaavaru. Amen. Amene, ta tonu le latu ngatu le vanol ta mai asios. Se i mailo wa au le mea ngai ke iai. E la wheta talo le whaotanga mo tatou. E ke receiving ai lau whaamalolonga, e ke klei mai ai o e lau whaamalolonga le mana o le suafo Yesu Keriso. Mo kako unu whale i runga mālo e whaamavaru. Amen. Ai le koe popole a lea, whatever condition are you in, o le a lava, whatever circumstances of life that you walk in, ke le koe popole. E ke le koe aku wali, e sea, le anga kako ke maua lo Yesu. Ele koe ia se sine ia le atu natu le manolta mai afu masama la fai le tatalo le whaotanga mo tatou fai foi oi mga au mia seisi malo si fou e koe mga au mia koe whaafou o lo mafukanga ma ke wiso se avano le mo tatou umala tatou no fotupu Yesu i o tatou lotu ina i mwhai ona tatou maua pele malos. Amen. Aftai. E fa mai le fio pa ia le tu va i Roma sfulu su fitu mai. Also ever call upon the name of the Lord. Also sese VALAAU is wa hore e fa lai. Amen. Po feale loku ke iai pe ke le loku. A e VALAAU le kua. Fa lai na ka ko. Pe o fa ia ko fu. A na ka dia e fa e ke ka. Fa mai e ke ka o Yesu. A e pa me ata ka Yesu e me mari in fa ono lu langa ma liu sa ka lo ongo oi makari ko no loko na fa ku winga mai o ia ele ku mo ku ma e fa lo oi. But it's a very simple prayer. Amen. Me foi na ke ba i loku e ko fa me o e mga o bien fa o kanga e o ku lunga you don't have to go to church fa nga o ke me fa no e ke fa a e pa e ka kalo there it's very simple. Amen. Mai lo loko bang on you have eternal life. But they don't feel kind of very simple from your heart. Amen. They don't know about if I pay leli ye. What could it call ye? Yes. Now oi lava o ke mawai le ola fa ba mo fali le malo le tua. Wo longa e maliu lunga sa ko mo wang sa le ke mi wo kali yanga o Yesu e be mali in fa o le lo la me fa man. Ngalo ya o sala. Lili ye fa fe kai mo kan kom a wo ki mi wo mo le ora fa ba fa ba yo o le wo ye ya lo Yesu o ye le ola ba fa tai mo le ola fa ba mo le ma lo pa le o no ta lia le tupo le ma lo le tu o Yesu e be ma li pa ola pa tai Yesu mo pa tanga o no lo sa fa Yesu. Amen. See, if you say that simple prayer ke kera koi pai penga ni have it. La kungaku ile isusonga lemo yai e kakaro po wagi fa malolongo ki bo yai langa o the greatest healing mumua o lo wanganga
leo fa ona inga lo nganga ka ala ku ile so ma ya pasta ya pulete e ka kala po oangi fa fika lo la oangi mai uma mo fa o la ko mo e kinga inga mafakia o mai ke o balolo. It's all in a package. O me uma le ko el package la fa ba Yesu o fa la ya i lo boni e malo ta physical ya ko lo sunga ni Praise the Lord. Tamai afumusanga muli te talo whaatanga. Claim your healing. Amen. Amen. The kingdom of God is here. The kingdom of God is within us. Amen. The kingdom of God is coming. Because our future hope, our blessed hope of here. Ola ya nga ima yala ngai koe a fio male kupu. Amen. Listen, hope we are looking forward. Hallelujah. Lua tito fai pasuma tol mai o faatali tali atu I le faatua tuanga e manuia o le faalia lea o le pupula o le atua silisili o lo tatou faaola o Yesu Keriso lea. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and Savior Jesus Christ. Hallelujah, man. So the kingdom is here. Yeah. The kingdom is within us, and the kingdom is still coming. Still coming. Kaku ke maua la le malolonga. Kaku ke maua le ola e whaavau le. When we seek the kingdom of God, nothing else. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Mea uma e whaupopolo malosi, e whaupopolo whaamalolonga. Yes. Whaupopole mana ia te oe. Amen. E avatu le tole pule ia ke oe. Amen. Kaku ke whaafoe e o kaku ai. Whaafoe e ilo tatou walawina. Tama. Yes. Au mai ai lunga nei lau le tua ma le tamai afu masanga. I agree. Mātou tatalo, mātou tutu whaatasi le li le mana ma le pule leo e au mai ai a tei mātou. Yes, Lord. Mātou te whaatonu winga ai le suafa. In Jesus' E sili Yes. suafa umalava. Oh, Le yes. suafa o Yesu Keriso. O le na maliu tanumia ma toi tu soi fua manu malo mai. Ina yo mātou maua le ola atali. Ina yo mātou maua le malosi. Ina yo mātou maua le wha malolonga. Yes. E wha wau ai le li ilo mātou walawina. hallelujah. E wha wau ai le tua le mātou au nanga. Le wha lau te lenga o lofi na ngalo le lalo langi le nei. O le mātou tala inga leo le mālo lau a fio. O le mālo wha lea nganga. Yes. O le mālo lo iai le mana. O le mālo lo iai le puli. Yes. O le mālo lo iai ta iala le li. Yes. Mātou te maua ai le tua. Lo mātou wha tua tuanga a toa. Mātou te maua ai le li. Yes. Le ola e wha vavaru. Yes. Tamanga le leila o fio, pai atu, pai ane, pai ifu. Yes. Logo au wha malo lo. Logo au lave ai, logo au wha ola. Tu tono mauta ngase ngase. Yes. Tu tono o aio fale pui pui. Lea li ia lo mātou a tua oi lava o. Mai moa ma sila mai le nei taimi tama. O loo mana o mia lau wha malo longa ele ngata ele tino. Ai sili le nganga mo mātou mawhau. Ina ia mawhai na vea le nei malo. Mo mātou wha mua tama. I le suafa o Yesu Keriso le Nasareta. Pai atu. Pai atu le tua lo au. E le tutuli o fufonga. E te whaafonga ina le li la mātou palanga. Ma le mātou whaatonga. Ma le mātou whaafetai. A toa le li ma le mātou i inga le nei aso. Tu mawatu i atu oe le tua le whaamalu ma le whanetanga. Whaafetai Yesu Keriso le whaamalu. Whaafetai au fola foranga. Peo le mātou whaalongo. O le mālo ua i nei. O le mālo lo i tutonu i a tei mātou. O le mālo lo a ngai mai pea. Awa lo mātou whaatalitali lo toi a fio mai Yesu Keriso tamā. Paftai tele le nei vaenga le aso, mātou iai le ie, i le mātou polo kalame, asi a singa i ngase whapitoa. Anga le atu lau a fio tamai a fiu, whafo winga lona mā losi le tua. Awale au nanga i ate oe malofi na ngalo tamā. Whatupu tele ina le lii, manatu malangona le lei, ai maise le whaalinga o lau upu. Awale tua le nei au nanga i ate oe. Whamanuia i sio mātou atu nu pele o Samoa. Whamanuia le li i au na totofi o le tala le lei.
ia whaatamatane mai le langi o latou whaiva le ali ie. Yes, Lord. Whaafoe ai le tua le matou tala inga. Ma le matou wala awina le tua. Yes, I Lord. so o se no fuanga wa e atofaina ai I matou tama. Thank you, Jesus. Whaftai le tua I lau whaalinga. Whaftai le tua I lau wala aupa ia I o matou o langa. Oh, hallelujah. I o matou wola whaamamaina. Thank you, I o Lord. matou wola whaapaiaina. Yes, Lord. Lau lava lea fina ngalo mo I matou. Ina I o matou sa ili lou ma lou ami o tonu. Yes, Lord. Una whaapopo leo mea lava o lo matou nau Thank you, Lord. mea lava o lo matou mana na o yanga le leita ma seu tamai af masanga le nei vaenga le uri matou te le iloa le atua o lo fina ngalo ai whaafitai le nei au uli ma le nei aso e tapena ina mo I matou te ngalu lue whaatasi ai mole whaalau te le ina o lo ma lo tama whaafitai le lia hanga lei fua inisi aso se tele le tua o lona soifua e tau tua ma au auna I te oe ai mai se le ie o le fatu ai na tausi tama whaftai le tua whatu mawina lau whaamalolonga I lunga I te ia ai mai se le ie o lau whau unga aua nei mawai whaafowina le tua le malosi mai se le ie aua nei whapena le tua ia e whaatama ai ngaina pea o ia whaoina le ngangana Thank you, Lord. mai se le tua o le poto ma le atamai mai a te oe e fola ai lau tala lei le al matou talo tama whaftai tele le nei vaenga o le aso mai se lato uma o lo mai moa ma whaafonga mai le aso sa moa o au mai ona au se I ona iu ia iai le tua lou manuia iai le tua lo file mu iai le tua lo wanga le lei Yes, Lord. taila lato tapo inga Oh, yes. tua asina sina o au sina sina o le tala le lei Yes, Lord. o lato ula le mulila o po le fala o le lato tapo inga le ni a wale tua faiva o tama whanau I le tala le lei Thank you, Lord. leila o fio nei foi weekend le tua I fuafonga uma tuna atu ia te oe le li e iai lau pule tama Yes, aftai Lord. lau whaasoa Thank you, Lord. aftai au whamanuyanga Thank you, Jesus. ona o Yesu ke risu Hallelujah. ona o Yesu le yes. lei Hallelujah. amene Amen and amen. Oh, hallelujah Jesus. ia tuna atu lei lau sunga koe kamasiska pese ave lau taulanga I Yeah. le tua le nei vaenga le aso pese le lei o le ali pese le matautia o le atua e lava se isi me fai tau fia hoi His name is healing. Hallelujah. For every nation, His name is Glory, 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 hallelujah. His name is Lord. Thank you, Jesus. His names are fountain of living water. Glory, glory, glory. His name is healing for every day.
atu lātou iau. Te talai e atua pasaloto, tangata piu atu lātou iau. Te talai e atua pasaloto, tangata piu atu lātou iau. Hallelujah. Ma leo o ale mele ko fai a mosi a le ko ya ane fai a falao o fai a ko pasa o ko Amen. a o pasa o ko ka ko ele toto Yesu Amen. a Hallelujah, Jesus. wow uma me uma ye pasa o ya me uma ele nga ka pasa o ko mo nga ngo fa o inga pasa o ko ma fa fa pasa o ko mai ia pupo nga ki si perché tu vuoi con il kingdom e le fa per la parola io le nga o il ma fa ko il mo ma fa poco ko il mo ma fa winga ia ma se ma lo si quella è co o se o kamanga le so makangi e a dir kam ia le tu ia le ata le sa moi la mai mo fa fonga fo nei va en mole a ulu mo le atu le nganga fa tai tele lava o no lo taimi fa no ina ia wa fo ile por kalame fa wa wala o nanga o le Global Kingdom TV ia fa talo fa fo ia la to uma lava lo fa yo nei lungo tato string ia il tato a inga o le vai fa tafe ia suma fa tonu ia tupa ia pe white au na le atua ia ma o tato uma lava me se a inga pele o le atua tino ke riso ia lea no la toi tu natu le tamai af msanga ia mo sanga sau noanga muli muli ia mai se foi o lofa anga mo tau ainga wo mai masangi ia mai se foi o lona salor kai muli muli foi le ke wole ko feilo i matoina ia tu natu le no mo ia fa sanga sau noanga muli muli ia le fa wina tatu ko kalame ne yasu kai mo le mo pasta ia ni kai vi ia te na ba ke Fakalo fako i kako ainga. Amen. O mai masangi uma. Fakalo fako i ko uma. I sua fa mangu malo kako i mar kako faola Yesu Kristo. I kako ministry uma nei kau ke fai o kako o kasi. Water Flow Ministry. Ole Kingdom TV Ministry. Ole Maola Running with Five Maisi. O ke fakalo fo langa o ministry umange o ke he mo ko umanga o ke komen ese e ka ke ngal mo fa kasi mai a kasi ka ko ke fa ka lo fa ko ke o ko mo so fa mo amen ye o fa ulu ye uma ministry ka kasi su mo fa pe ngai nga mo la ko fa le kua pa ka lo fa ku o fa ngalo ko kofi le kua ngai ka ko ma to sina e fa pe au ka bo ro ko fa nga o ke mo so se o mo mai o ka ko wa kasi uma ministry mo ye Fakalo fa ko ke upu mo so fa mau e fa pikosa fakalo ko si mako se mako e kale si mau si Kingdom Restoration o fa singa ubingo o se mai ia na ke fakalo fa ku mako Sydney Kingdom Restoration amen Liverpool e fa si mau so mako e kale si su ya Reverend ya ngai si ia Ronani Mikaele ia male beautiful for the tour ma foi ia pa perma ko e kalesia o kangaka o malo le tour o le o mo ai pa o ma ko mo so di bela wa we ye ke ese pico Kingdom Generation generation and regeneration ia nga e fa pe u pa ka lo fa ko e ka fe ko le sa pa pu le lo fa le ko ia so lo fa malo si yo ia ka ko fa mangpunga ia pe kon ko fa si ka kala ke fa ka lo fa ko ke ko des ia ma so se si la o ma ko wa mai ni e fo ngai ma ko ai ngale fa ba fa la bla be ka i le no u le a boinge ala u ya ti na ma fa masang i ma ko ma di u le fa ke o ma pinga ngai a fi pa la ngi la ia le u le a ngai ke fa ngale a ko mo se ke mi ke mo fa ka a pa o mo mai eu ki la i crazy ya fa ka lo fa ko ke o ko ni so fa bang malo ka ko li ma fa o le su Kristo ye ka ko foi ka o ka
o la e pa le usika mo mo sio ia ia le fa ka lo fa ko ko mo ia swafa mang malo Yesu Kristo amen e pa ka ya mo le mo ngori o ya ko fa ka lo fo ngai ia fatalo fatu le sunga le au ia ka provide sunga fa ya tupai o le fatonu o le tato Water Flows Ministries International ma se foi o le aingo le tua ia le fai mai ia ska ko fingele ya Miriam masa ka nga va velongo ko se isa malanga o kule o so ia mo la ia wa ke re ka pise fo wa ka bi mo fo che e se ko finga e ma ka yo la so a ko go musu ai ka ya nga ko so ga po ka le lu e na bo ku ia o ka no fa ia le li fa tai atu sa mola tu no pele nei va en oraso ia ma se fo yo so se o na ma lo le nga lui ma lo le tautua tunu ma lo le tautua i le tua malona finangalo amen ma lo fa malos tai foi le li pe yo ma fa so ma tamai af masama ese le au le lei o ngai aso ke le ilo ngai o ska dia ngai o kilangi me o lo ia le ia le ngai foi kuor ka ko ngaru so le ma o mai marco i ma o ka se au le lei o ngai aso o si me ese mangel au le aso o le au le o le malungu al paula le meu ka o le o ko fulu ya ke le popole la fa ko fa la mo ma ko o le makua be bella o le la ka ngi la skoa ia la ko bu ia la mi si o le malungu e me sa fulu o kwa o fa ka ko fa pesole e fulu ka fa mai ma e le ai e fa ke kai le pe fulu puto ia pe e sa stio se do lora e me ia o te atu Samoa amen tatu por kalame pe ona iai o Julio aswari te tas asia singa i ngasi fa to ia mantu foi le au na le tu te mai a fiu le tatalo e ia fa popo ina pele malos ia ma se foi ia le wa mo foi leva no mate fa so to i mali te mai af masanga ia fa wa ko ia ka po por kalame o le fa malolonga ia i la tu foi lo mo i ngasi tino ia ma se foi ma fa ia te nei ia ma te mai af masanga mo ia to ma o lo fanga pani tele le fai ungo leva yaso keep the faith and keep going for the kingdom of God amen swafo Yesu amen God be the glory forever and ever amen